Dobrodošli na moj kanal, nadam se da ste svi dobro. Ja sam u drugoj prostoriji danas, ali sve ostaje isto. Odlučila sam uraditi, tako me nešto povelo, nekakva potreba da uradim jedan, jeste bezvremenski, znači nije izaberi broj, tema ljubav. Vidjet ćemo kakva je situacija, da li su stvari pozitivne, da li su negativne, koji je problem, šta vi želite. Uglavnom gledamo vašu stranu, vaše želje ovaj put. Znači, jedno čitanje, bezvremensko, generalne prirode, ali po pitanju ljubavi. Znači, ne pitamo nikakvo određeno pitanje vezano za ljubav. Hvala vam naravno svima koji redovno pratite kanal. Nadam se da će ovo današnje čitanje za vas koji imate pitanje vezano za vašu situaciju ljubavi, partnerom, trenutna ili bivša, nema veze. Nadam se da će rezonirati. Ajde da izvučem nekoliko karti pa da vidimo šta se dešava. Ajde, 3, još 2. Ajde, još jedna. Još jedna karta, molim. I da vidimo šta se tu dešava. Izvući ću ja još ako bude bilo potrebno. Ovdje vidim izgleda da situacija o kojoj ćemo danas pričati naginje na temu naravno problema, ali vezano za nekakvu toksičnost, nekakva situacija, negativna situacija koja već traje neko vrijeme i da je ovdje nekome već dosta nekih stvari i da žele promjene. Znači, ako je ta vaša pozicija toksična, eto tako da je nazovem, pretpostavljam da radite na tome da izađete iz te situacije i iz tih nekakvih odgovornosti koje vi imate kao prema nekome, ali tako nekakva čudna veza. Već neko duže vrijeme kao da ste u nekakvim razmiricama i ostavit ću ovako. Pa je to nekako dovelo do te distance kao da više niste na toj istoj, da kažem, talasnoj dužini. I vidim da se borite da nađete tu vašu stabilnost. Ne znam čija je ovo energija, da li vaša, toranj. Toranj i zvijezda pored toga. Da li u vašoj i ljubavnici pored toga vezano, znači toranj, zvijezda i ljubavnici. Vi želite da se skoncentrišete, da nađete izlaz iz situacije, jer ovo kao da postoji, kao da postaje kao obsesija, nekakva zavisnost jedno od drugome ovdje postoji. Ali kao što sam rekla, vi trenutno radite da nađete vašu stabilnost, jer sve mi se ovdje kao čuje riječ kontrola. Neko ovdje govori, dosta mi je više kontrolisanja, želim nekakvu slobodu. Naravno, ja uvijek kažem razmijeniti uloge, sad ko mi ovo govori. Ima dosta ljubomore, kao da je da su ta osjećanja malo, da kažem, pretjerala
ono što je nekad bilo lijepo i pozitivno, kao da je okrenulo se. I ono što u prošlosti je i možda i bilo stabilno i u redu, sad to više nije tako. I vidim da neko ovdje želi da donese odluku vezano za završetak. Kao da žele nešto da završe jer imaju osjećaj da su nekakve stvari vezane za ovu situaciju ili u vezu da su prišle kraju. I osjećam i nedostatak komunikacije, što je još jedan problem koji je doveo vjerovatno do toga da situacija postane gora nego što je i bila možda na početku. Mislim, kad su se problemi prvi javili. Za neke od vas kao da ovo znači, kao da je dio ove priče i možda i druga osoba koja postoji ovdje. Znači možda imate, možda želite da završite znači nešto za što vi mislite da je mrtvo, da je gotovo. Jer imate već neku osobu o kojoj razmišljate, za koju znate da je veza i da su osjećanja čistija, bolja, zrelija i želite da idete tim putem. I imam ovaj utisak ovdje da vi o ovome razmišljate već neko duže vrijeme. Da izvučemo još karte. Čutanje. Dugo ste vi čutali. I sad ste vi u nekakvoj situaciji gdje želite da donesete odluku. U vama se javlja želja, a kao da vidim i po nekakav potencijal da promijenite vašu situaciju. Možda neko od vas ima nešto konkretno, kao što sam rekla, nekoga ili nešto po čega želi da na sve ovo stavi tačku. Jer više na vašoj strani nekako vidim zrelost nego na njihovom. Želite da se izvučete iz ovih okolnosti i možda je to dio nekakve ove priče gdje ima kontrole, pa kao imate osjećaj da vas neko stalno posmatra, da nemate tu nekakvu vrstu slobode, da ste pod nadzorom. Vama je naravno stalo do uzajamnog poštovanja. Ima dosta odgovornosti na vama ovdje. Vi želite napustiti tu situaciju da ne izazove previše problema ili bure sve ovo što ste vi zamislili. Previše ste, sve ovo što se u vama rađa, ove želje, ove misli, iz toga što je vama dosta kao prvo nedostatka komunikacije, dosta vam je toksičnosti i dosta vam je toga da nekako je sve došlo do toga da vi nosite taj teret, nekakvu odgovornost u ovoj vezi i da vam je toga dosta. Kao da vi obavljate sve, kao kad na poslu preuzmete sve odgovornosti, pa onda sve vi radite, a ne vidite to poštovanje prema vama koje vi mislite da zaslužujete za to. Zato je vama sad važno nekakav mir i mirna veza, gdje ima odgovornost sa obje strane poštovanje. I ajde da uključim još kartu. Da vidim i da napustite ovu situaciju, da vidimo da li bi bilo kakvih problema. Six of Knives. Vi želite da napustite. Vidimo neko kao 6 mačeva.
neko želi da napusti situaciju. Brige. Bilo bi problema da napustite ovu situaciju. Više strane ljubomore, jer naravno njima možda i ne odgovara da napustite situaciju. Vama je želja da budete i u mjestu i u novoj situaciji. Ajde, sad ću, mislim da imam dovoljno karti ovdje. Vaša želja, koliko vidim, je, pošto osjetim na vašoj strani zrelost, ne mora znači po godinama, ali emotivna zrelost, želja, strasti u vama, dosta ste nosili tereta i odgovornosti, osjećate želju da krenete vašim putem, da ne nosite i da radite, jer svaka veza je partnerstvo. O tome govorimo, veza, partnerstvo. Nema partnerstva ako samo jedna osoba priča, pokušava da održi vezu, sklapa taj balans, to nekakvu ravnotežu, da se voda ne uzdrma. Vama je ovo dosta. Neke stvari ste vi već davno shvatili, ali ste se bojali u prošlosti da nešto preduzmete. A znali ste vi ovo, samo što vidimo ovaj otačak sreće. Radije ste odlučili da sačekate, da date nekako kao pauzu ili da pokušate kao daj šansu. Ali komunikacija je ono što je problem. Vi želite komunikaciju, nema komunikacije. I nekad vidim da ste imali jaka osjećanja ovdje, jaku želju, dali ste sebe, predali ste sebe u ovu vezu, htjeli ste nešto više, niste htjeli odustati. Ovdje se neko pojavljuje kao kralj mačeva. Ne znam da li neko od vas tu pripada ovim vazdušnim znacima, ali više mene ovo vezano za komunikaciju. Vama ta neka važnost komunikacije koju je neko od s njihove strane ili vaših partnera odbijao i nekako ste mi se od njih odvojili. Da li možda kroz život, kroz neke stvari, jedna strana je sazrela, mislim govorimo o osobama, kad jedna osoba u nekom partnerstvu postane tokom vremena zrelija, razmišlja zrelije, a druga nije i onda tako zataji i veza i zbog toga, bez obzira na godine koje su godinama osobe, takve stvari se dešavaju. Jedna osoba ostane na jednom nivou, a druga želi nešto više, želi nešto drugačije. Vi želite ispunjenost. I naravno, rekla sam, to je nekakva odgovornost koju vi mislite da ste morali neko vrijeme da nosite, da održite ovu vezu. I za sad osjetim sa vaše strane jedino to. Hoće li biti borbe, hoće li biti trzavica, problema ako se mi suočimo sa ovom situacijom, ako ja progovorim, ako ja odem ili ako se ja okrenem ovo nekome drugom. Da, i mnoge odgovornosti ovdje kao da nisu vaše, kao da su njihove, ali vi ste ih preuzeli na sebe. Ajde da vidimo samo još jednu kartu. Šta ćete vi uraditi? Da im vidim. Hoće li karta reći? Šta ćete vi uraditi? Mada to naravno uvijek zavisi od vas. Da li ćete vi krenuti, kao što sam rekla, nekim drugim putem, okrenuti novi list.
to naravno uvijek zavisi od vas. No, dobro, donekle i situacija, ali ipak vaš život, vaša odluka. Imam 3, ostalo se tako u ruci. Ja, bit će problema, ne sam problema, nemojte misliti da je nešto strašno. Ne, ovdje je ta zavisnost. Neko je ovdje od njih zavisan od vas, tako da naravno ne žele da vas spuste. Postoji ta fiksacija. Ali imate vi energiju. 10 novčića, 10 of skulls. Tu energiju da za sebe želite stabilnost. Imate viziju kakav život, budućnost. Zajednicu zamišljate za sebe i želite za sebe i to će vas povući. I naravno ovo da se oslobodite ovo 8 mačeva, 8 of knives, da se njih oslobodite. To te 2 strane, ono što želite i ono što ne želite. To bi vas najviše povuklo da nađete snagu, da izađete iz nekakve toksične situacije. Ne mora da znači da je ovo neka duga veza bila za neki. Možda i jeste, a možda je ovo nešto kraće. Ali jednostavno ovdje vidim neko koje je neko vrijeme pokušavao i sad odjednom nova osjećanja. Sad možda nisu nova, možda su ona tu neko duže vrijeme, ali tu su neka nova želja, sazrijevanje, buđenje u nekome. Da promijeni svoj život, da nađe stabilnost, da nađe svoju sreću, da ima neku svoju novu viziju. Kažemo 10 tih novčića, ta stabilnost, kuća, budućnost. Birate to. Na vama je da odlučite. Two of Pentacles. 2 novčića. Na vama je da odlučite. Dokad ćete nositi taj teret, dokad možete da balansirate obaveze i želje i da li ćete ostati u toj poziciji ili jednostavno reći dosta više ovako, na jednoj nozi stojim, nosim ovaj teret, živim nekim životom koji sam jednostavno prihvatio ili prihvatila. Sad želim nekakve promjene. Dobro, dragi moji, ja se nadam da je ovo o čemu smo pričali ovdje rezoniralo sa nekima od vas. Pogledajte i prethodne dane sve što sam postavljala na YouTube kanalu. Hvala svima koji su odslušali sve ovo. Želim vam sve najbolje i vidimo se sljedeći put. Ćao!